Ndabifuriza ibihe byiza, ndabifuriza umugoroba mwiza, ndabifuriza ijoro ryiza, nshuti banywanyi ibiganiro byacu aho muherereye hose, twongeye kwifuriza kumererwa neza, tunabaha ikaze mu makuru akomeje kugenda agaragara, amakuru rwose yihutirwa cyane, amakuru atugezeho kano kanya, natwe tubandanya kugenda turabashikirizaho gatanu kuri gatanu kuri ino mbonesha kure yacu nayo ya Nyaburundi News TV. Ikaze mwese aho muherereye hose ijya nino ku isi. Impunzi nyinshi z'abarundi ziherereye mu gihugu cya Tanzania zaje gutabwa muri yombi kuko bikomeje kugenda bigaragara. Izi mpunzi rero zikomeje kugenda zirahura n'akaga ku buryo bukomeye cyane, mu gihe leta y'iki gihugu cy'u Burundi atakintu na kimwe iri gukora mu rwego rwo kugira ngo izo mpunzi zibashe kuba by'umwihariko zibashe kuba zotabagwa cyangwa se zibashe kuba zobona uburyo zobaho, mu gihe n'ubundi bivuga ko leta y'iki gihugu cy'u Burundi yafatanyije na leta ya Tanzania mu gutangura n'ubundi kureba uburyo bokwirukana izi mpunzi zibarirwa mu bihumbi n'ibihumbi, aho z'umwihariko harimo iziherereye mu nkambi ya Nyarugusu, izindi zikaba ziherereye muri iyi nkambi ya Nduta, ariko zose zikaba zirakomeza kugenda zihura n'ibibazo bigiye bitandukanye, zirahura n'ubuzima bukomeye cyane, ndetse binavugwa ko rimwe na rimwe leta y'iki gihugu cy'u Burundi irungika imbonerakure by'umwihariko mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bajya kubatesha umutwe bakabica, ubundi bakabagirira nabi mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bota ku gahato. Impunzi rero z'abarundi zishika kuri 73 zo mu nkambi ya Nduta zifungiye muri kasho nkuru ya komine Kibondo, mu nyuma y'uko rero zitawe muri yombi na polisi mu gikorwa cyo gusaka iheruka gukorwa muri iyo nkambi. Abayobozi mu gihugu cy'u Burundi baje kuvuga yuko rero bari kugerageza mu kwita kuri kino kibazo mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bogishakira igisubizo. Haraheze iminsi leta y'iki gihugu cya Tanzania ikomeza kugenda ishimangira ko izi nkambi zose iraza kuzisenya, ndetse mu minsi iheze leta ya Tanzania yavuze yuko izo nkambi zigiye kwimurirwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, akaba ari ibikorwa gushika none by'umwihariko byagombaga guhabwa bamwe mu basanzwe ari abakora ubutabazi bwo kuzimya inkongi z'umuriro. Ibi rero byakomeje kugenda bituma izi mpunzi zibona yuko ari uburyo bwo kugira ngo zibashe kuba zotaha ku ngufu, kandi zivuga yuko zidashobora kuba zotanga mu gihugu cy'u Burundi atamutekano zifise. Mu minsi iheze rero muri kino cyumweru twamaze kuba twasoza, hari impunzi zishika ku 270 zatashye muri kino gihugu cy'u Burundi, ariko by'umwihariko zari zitarabona uburyo bwo kubaho. Leta y'u Burundi yo yavuze yuko yiteguye gufasha buri umwe wese mu kuba yosubira mu kazi, mu kuba yabasha kuba by'umwihariko yomera neza, haba mu kubahereza amahera ashobora kuba yomufasha mu kugura ibifungurwa, ndetse n'uburyo bwo kugira ngo abashe kuba yo gutangira ubuzima, ndetse n'ibindi bikenerwa ndetse bigenda birabafasha. Ariko kandi abandi bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko batakwizera ibigendanye n'umutekano, dore ko icya mbere baba bavuga ari ibibazo by'umutekano muce cyane bikomeje kugenda biragaragara muri kino gihugu cy'u Burundi. Hagati aha kandi hari amakuru menshi cyane yakomeje kugenda agaragara, amakuru ateye ubwoba, amakuru akomeza kugenda atuma abatari bakeya hirya no hino ku isi bakomeza kugenda barikanga nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Usibye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, urugamba rwongeye kwambikana by'umwihariko ariko bakomeje kugenda rufata indi ntera. Turagaruka ku kiganiro nk'uko byaje kugenda bigaragara, uwitwa Jambo aho yaje kugenda agira byinshi avuga ati FDLR na Jambo Asbir ni nk'imivumvuri. Uyu ni Colonel Bola wahoze ari ntasi nkuru cyane y'uyu muhari wa FDLR, aho hari icyo ari kugenda aravuga, hari n'ibyo yakomeje kugenda asobanura. Turaza kugenda turabigera ko mu buryo burambuye tubisesengura byose. Kuko bikomeje kugenda bigaragara, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza arikomeje kugenda yotswa igitutu nyuma y'uko rero yahagaritse gahunda y'abimukira bagombaga gutangura kuzarwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi akaba atarabona indi gahunda iyisimbura cyangwa se gabonera igisubizo abimukira bakomeje kugenda binjira muri kino gihugu cy'Ubwongereza. Bivuga ko rero by'umwihariko abimukira babashiga ku 5,000 bamaze kugenda binjira mu buryo butemewe muri icyo gihugu, ndetse bikaba byongeye guteza imagara ndetse n'akaga gakomeye cyane, aho uyu muyobozi akomeje kugenda yibasirwa n'abatari bakeya bavuga ko yagiye ku buyobozi ata gisubizo na kimwe afise cy'ibyo bibazo byose. N'andi makuru yose akomeje kugenda avugwa, mwese ndabahaye ikaze muri rino joro ryo kuri wa mbere ku igenekerezo rya 26 Myandagaro umwaka wa 2024. Reka dufatanye turebere hamwe izi nkuru zikomeye cyane.
abadukurikiye mubana natwe rero by'umwihariko ababasha kutwumviriza muherereye ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi turabifuriza ibihe byiza abari mu bindi bihugu bigiye bitandukanye hano ku mugabane wa Afurika abadukurikira bari by'umwihariko i Buraya abari mu Bwongereza mu Bufaransa mu Bubiligi turabifuriza ibihe byiza cyane abadukurikira muri mu bihugu nk'Ubudage muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Australia Canada ndetse n'ahandi mwese turabahaye ikaze muri bino biganiro byacu abo by'umwihariko niba ari ubwa mbere ushyize ngaha by'umwihariko nkwibutsa gupyonda handitse sabone kugira ngo ucuraronga amakuru n'ibiganiro byacu ucurabana natwe gatanu kuri gatanu mu makuru n'ibiganiro tubandanya kugenda turabashikirizaho ikaze rero by'umwihariko tuyatanguriye ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi ahakomeje kugenda haravugwa amakuru akomeye cyane ahakomeje kugenda haravugwa amakuru yihutirwa agendanye n'impunzi zikomeje kugenda zirahura n'akaga gakomeye cyane. Impunzi zimwe na zimwe zatanguye kwinjira ngaha mu kino gihugu c'u Burundi zivuga ko zahinjiye ku gato atari ku bushake bwazo aho zavugaga yuko rero zifise ubwoba yuko umutekano wazo ushobora kuba wo kwangirika mu gihe ari impunzi zimaze igihe zarahunze bitewe n'ubutegetsi no kutumvikana. Ni mu gihe kandi izi mpunzi zitanguye kugenda ziragaruka ku gahato gakomeye cyane aho leta y'icyo gihugu c'u Burundi ikomeje kugenda ikorana na leta ya Tanzania mu rwego rwo kugira ngo izi mpunzi zibashe kuba zocyugwa byanze bikunze ku neza cyangwa se ku nabi. Nubwo izi mpunzi kandi zirimo kugerageza gutahuka muri kino gihugu cy'u Burundi zimwe mu zamaze kugenda zihashika ziravuga yuko umutekano w'ahangaha ukomeje kugenda uba ikibazo gikomeye cyane aho by'umwihariko kandi ku rundi ruhande izindi mpunzi nazo n'ubundi zari zisanzwe ubundi zari zisanzwe hano mu nkambi zigiye zitandukanye cyane cyane mu nkambi ya Nduta ndetse by'umwihariko n'izindi nkambi zigiye zitandukanye bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye bagiye bagaragwaho ibitero bigiye bitandukanye bamwe bagapfa abandi bakagenda bahohoterwa ku buryo wasangaga n'ubundi buzima bwaho atari bwiza ariko kandi izi mpunzi zo ntabwo zishobora kubyemera aho zikomeza kugenda zigaragaza ndetse zikerekana neza yuko byose byakorwaga na leta y'iki gihugu cy'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko babashe kuba bazicyura ku gahato. Usibye kuba izamaze kugenda zitaha zivuga yuko zirembejwe n'inzara ikomeje kugenda iravuza ubuhanga mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko izindi mpunzi zikomeje kugenda by'umwihariko zihura n'akaga gakomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Impunzi zimwe na zimwe zatanguye kugenda zirafungwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara iziherereye mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Leta y'u Burundi yo ikomeza kugenda ivuga yuko yiteguye kubakirana yombi ndetse no gukomeza kubungabunga umutekano wabo ndetse no kubafasha mu gusubira mu buzima busanzwe. Abajejwe intwaro yo hagati ngaha muri kino gihugu ndetse n'abajejwe kwivuna abanzi bakomeza kugenda bashimangira yuko rero aho kuba bahateguriwe ndetse bagomba kuzocungirwa umutekano ariko kandi bo barebera mu ndorerwamo y'abandi banyagihugu bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi uburyo bakomeza kugenda baricwa uburyo barakomeza kugenda bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye bigatuma babona yuko atakizere bafise cyo kuba boronga ubuzima bwiza ngaha muri kino gihugu cabo cy'u Burundi ariko kandi bagahura n'ibindi bibazo nyuma ko Tanzania nayo ubwayo ikomeje kugenda irabotsa igitutu kugira ngo batahe ku ngufu batahe bubi na bwiza. Izi mpunzi zishika rero kuri 73 zo mu nkambi ya Nduta zifungiye muri kasho nkuru cyane ya komine Kibondo mu nyuma y'uko zitawe muri yombi n'igipolisi mu gikorwa cyo gusaka iheruka gukora mu gihe kandi by'umwihariko hari n'izindi mpunzi zigiye zitandukanye zakomeje kugenda zirahura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye cyane cyane iziherereye mu nkambi ya Nyarugusu ngaho n'ubundi ni muri Tanzania. Bamwe muri izo mpunzi bafashwe n'igipolisi cyo muri komine Kibondo bashinjwa guhungabanya umutekano mu nkambi ndetse no mu baturanye ubujura indyane z'abubakanye ndetse no gusohoka inkambi mu gihe bitemewe n'amategeko cyangwa se atangabusha bafise. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa mbere umuyobozi mukuru w'igipolisi muri komine Kibondo ISP Mikayeli Komwe yashimangiye ko rero benshi muri izo mpunzi bafashwe mu isaka riheruka inzego rero z'umutekano zashakishagamo rero abagizi ba nabi nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Bivuga yuko rero bari bafise amakuru yuko harimo zimwe mu mpunzi zitanguye kugenda zirashakisha intwaro kugira ngo zizatere igihugu cy'u Burundi. Icyakora bivuga yuko rero ayo makuru yaje kugenda aba nk'ibihuha kuko atabikoresho bitemeye cyane zabashije kuba zofatanywa.
Muri ico kiganiro n'abamenyeshamakuru ASP Michael yavuze ko rero benshi muri izo mpunzi bafunzwe by'agateganyo mbere yuko rero bajyanwa mu rukiko rwa komine Kibondo. Muri bo rero abagabo ni abashika kuri 70 naho abagore ni abashika kuri 3 gusa, bose bari munsi y'imyaka ishika kuri 45 y'amavuko. Yashimangiye yuko rero polisi ya komine Kibondo yafashe icemezo cyo gukora isaka ishakisha abagizi ba nabi mu nyuma y'ikibazo cy'umutekano muke cyane wakunze kugaragara muri iyo nkambi ya Nduta ndetse no mu baturanyi, hanyuma bikagira ingaruka rero mu miryango, ndetse akaba ari nayo mpamvu leta ya Tanzania yatanguye gahunda yuko bagomba gutaha byanze bikunze. Gusa umubabaro rero ni mwinshi kuri bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta, mu gihe rero kenshi abafungwa bahohoterwa bakanyagwa ibintu ndetse n'amahera basanganywe. Ikindi bavuga ko rero abasigara mu nkambi ata makuru ahagije babona ya bene wabo bajyanwa gufungirwa ahantu hagiye hatandukanye mu ntara ya Kigoma. Nk'uko bigaragara ibibazo by'impunzi, ibibazo by'umunsi byo gushinjwa iby'impunzi byo gushinzwa ibyaha, gufungwa, kuburirwa irengero ndetse no kwicwa bikunze kugaragara hafi buri gihe rero mu nkambi ya Nduta ndetse na Nyarugusu, bityo bigatera umutima uhagaze izi mpunzi. Imibare itangwa na polisi rero mu ntara ya Kigoma yerekana yuko abantu byibuze bashika kuri 95 bahungiye muri izo nkambi bafungwa uko umwaka utashe, bashinzwa ahanini cyane kubangamira umutekano mu nkambi ndetse no mu nkengero muri rusange. Ariko kandi izi mpunzi zo zikomeza kugenda zishimangira yuko impamvu y'ibyo bintu byose ari ukubera yuko nyine ngaho nyine muri kino gihugu cy'u Burundi bifuza ko botaha ku gahato, ndetse Tanzania nayo ikaba yifuza yuko izo mpunzi zotaha byanze bikunze nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ariko kandi nubwo bimeze bityo, izi mpunzi zimwe na zimwe zafashe icyemezo cy'uko zitagomba gutaha uko byagenda kose, mu gihe zikomeza kugenda zigaragaza neza ko ata mutekano ndetse n'amahoro nta n'ituze rikomeje kugenda rigaragara by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi rero nacyo gikomeje kugenda kiramera nk'iciro ry'imigani, aho by'umwihariko abanyagihugu benshi bakomeje kugenda barataka, usibye ibibazo bigiye bitandukanye bibugarije birimo inzara, ibura ry'amazi, ubuzima mbese buzimbye, bakomeza kugenda baragaragaza neza ko iki gihugu gikomeje kugenda kirangwamo n'umutekano muke cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi byose bikaba bikomeje kugenda bituma rero n'abandi bari bahungiye mu bice bigiye bitandukanye bibaca intege zo kuba bakwiyemeza kuba bataha nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Koloneli Nshimiyimana Augustin alias Bola Manase yagereranyije umuhari wa FDLR yahozemo n'itsinda rya Jambo Asbale n'ibivumvuri bihora mu ndirimbo imwe bijyanye no kuba rero ibinyoma birirwa bakwiza ku Rwanda rero bitajya bihinduka. Koloneli Nshimiyimana rero n'umwe mu bantu bahoze bakomeye cyane muri FDLR, kuko n'ubundi yari umuyobozi ushinzwe ubutasi bwo hanze, aho yakoreshaga amazina ya Koloneli Bola Manase nk'uko bigaragara. Yatawe muri yombi n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC mu mwaka wa 2021 ubwo zamufatiraga mu Kiliziya mbere yo gushyikirizwa u Rwanda, wese rumuha amasomo rero amusubiza mu buzima busanzwe. Mu nyuma yo kurangiza rero aya masomo yaherewe i Mutobo ho mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Kuri ubu rero yatanguye gufatanya n'abandi baturarwanda mu gukora ibikorwa biteza imbere igihugu cabo, ndetse kuri ubu ngubu rero ni n'umwe mu bakuriye imirimo yo kubaka rero umudugudu w'icyitegererezo wa Cahafi mu karere ka Nyarugenge kuko biriko bigaragara. Uyu musirikare wazanywe mu Rwanda rero mu nyuma yo gufatwa aziko azicwa, mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru yavuze ko kuba rero yarahawe rero ziriya ndangagaciro ndetse na ziriya nyigisho byerekana ko yamaze kuba umunyarwanda nk'abandi bose. Ati turi kubaka umudugudu w'icyitegererezo hariya mu Cahafi, kandi biri mu bintu byatumye numva mbaye umunyarwanda nyamunyarwanda. Yagiye kubona rero ati nagiye kubona mbona baramamagaye bansaba kwitaba ku Kacyiru, ngezeyo nsanga ni akazi bagiye kumpereza. Abo twahahuriye rero ni abandi bose bahagaritse jenoside bahabwa inshingano nk'izo rero nanjye mfite.
ibyo ubwabyo rero mu mutima byahise binyomboza bya bindi twirirwaga tubesha ko nta bumwe n'ubwiyunge buri mu gihugu cy'u Rwanda. Colonel Nshimiyimana avuga yuko kandi usibye kugira amahirwe yo gutabwa muri yombi akoherezwa mu Rwanda yanabashije kwibonera Perezida Paul Kagame rero FDLR n'abarimo Jambo by'umwihariko n'abana bakomoka ku bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bari bamaze igihe bakwirakwiza ibihuha by'uko yoba atakiriho. Avuga ko FDLR rero na Jambo Asbale bamaze igihe bafise imikoranire ndetse ko ibihuha uriya muhari rero wirirwa ukwiza ku Rwanda ibyinshi muri byo rero bicurirwa i Bruxelles aho abagize ririya tsinda baba baherereye. Uyu musirikare avuga ko kandi Perezida Kagame yamubonye muri Nyakanga uyu mwaka ubwo yari i Musanze mu Rubavu mu bikorwa byo kwiyamamaza, agasanga ari umusirimu kandi ukunzwe n'abanyagihugu bose bitandukanye n'ibyo FDLR yirirwaga irabesha ako agenda asukuma. Hejuru y'ibyo ngibyo kandi anavuga yuko yishimira kuba igihugu gikomeje gutera imbere mu nzego zose z'ubuzima bwacyo by'umwihariko ibikorwa remezo n'umutekano n'ibindi. Ku bwa Colonel Bera rero FDLR nabo bafatanya birirwa bavuga ku mbuga nkoranyambaga ni intero nk'iya cya ikivumvuri gikunda kugenda mu ndabo z'ibishyimbo n'amashaza, indirimbo cyatangiye kikivuka na n'ubu rero akaba ariyo gikomeza kugenda kiraririmba. Abo rero ba Jambo na FDLR birirwa mu ndirimbo itarangira kandi bashaka bayireka bakaza gufatanya n'abandi mu iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Colonel Nshimiyimana avuga ko kandi ko kuba FDLR imaze igihe ikwirakwiza ibihuha ku Rwanda inizeza abayirimo rero ibitangaza by'uko Imana yayihaye isezerano ry'uko izafata u Rwanda biri mu bituma abayigize birirwa babundabunda mu mashyamba ya Kongo. Abenshi bagiye bava muri bino bikorwa bya FDLR bakagaruka mu gihugu cy'u Rwanda bakomeza kugenda bishimira ubuzima ndetse n'uburyo bakiwemo ndetse bakavuga yuko rero bamaze kugenda bamera nk'abanyarwanda bose, ariko kandi bakaba bakomeza kugenda banashishikariza bagenzi babo basigaye muri ayo mashyamba kuba boza. Ariko kandi bivugwa ko FDLR ifisanye imikoranire ikomeye cyane n'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, cyane cyane mu bigendanye n'igisirikare, aho bivuga ko FDLR yaba ifise ijambo rikomeye cyane muri icyo gihugu ndetse inafise ibikorwa byinshi icungira umutekano haba ku mipaka, ibigo bigiye bitandukanye, ibibuga by'indege ndetse n'inyubako zigiye zitandukanye za leta, ibikomeza kugenda biyosha. Bikavuga yuko rero nayo ubwayo ishobora kuba itazava aho ngaho. Bivuga ko kandi ngaha muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuba bafitanye amasezerano n'icyo gihugu, aho by'umwihariko bemeje neza ko bagomba guhangana n'umuhari wa M23 ubundi bakazakomereza mu Rwanda nk'uko bakunze kugenda barabigaragaza. Icakora bamaze kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda bavuga yuko rero nyuma yo kugenda babona uburyo igihugu cubatswe, uburyo umutekano uhagaze n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, babona neza yuko ari inzozi bafise zidateze kuzashikwaho cyangwa se kuzagerwaho, ahubwo bagakomeza kugenda barabwira abo bagenzi babo cyangwa se abo basize muri ayo mashamba gukora iyo bwabaga, bakaba bagaruka mu gihugu cababyaye bagafatanya n'abandi banyarwanda by'umwihariko mu rwego rwo kugira ngo bafatanye mu bikorwa by'iterambere. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Sir Keir akomeje gushinzwa kurushaho rero guteza ikibazo c'abimukira mu nyuma yo gukuraho ingamba zarafashwe n'abakonservateurs zo gukemura iki kibazo burundu. Kuva rero uyu muyobozi yatsinda amatora muri Nyakanga, abimukira barenga 5,000 bamaze kwinjira mu Bwongereza mu buryo rero butemewe bambutse umuyoboro wa English Channel. Icakora kandi Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Yvette Cooper yemeye guhangana n'imibare rero y'inyongera, kandi avuga ko ishyaka ry'abakozi rizirukana bimukira barenga 14,000 mu mpera z'umwaka 2024 nk'uko biriko bigaragara. Kopa hagaragaza imigambi ye rero mu nteko ishinga amateka, yabwiye abadepite ati ubuyobozi bushya rero bw'umutekano ku mipaka buzakorana n'inzego z'ubumwe bw'ibihugu bw'uburaya mu gushakisha inzira zose zo gusenya udutsiko tw'abanyamagendu bategura kwambuka mu bwato buto, bihungabanya rero umutekano w'umupaka kandi bigashyira ubuzima bw'abanyagihugu mu kaga.
aganira na GB News wahoze ari umudepite w'ishyaka ry'abakonservateur Damian Green yaburiye ishyaka ry'abakozi ko rero bakeneye gahunda yo gukumira isa n'iyo mugambi w'u Rwanda kugira ngo bahangane neza n'abimukira kuko bikomeje kugenda bigaragara. Abajijwe niba afise icyizere kuri gahunda z'ishyaka ry'abakozi, Green yatangarije GB News ati oya, iyi guverinoma izungukirwa rero n'ibyemezo byafashwe na guverinoma yayibanjirije mu bigendanye n'abimukira mu buryo bwemewe n'amategeko nka viza z'umuryango, ibyo bigabanya umubare munini w'abimukira. Yakomeje hagira ati ariko mu bimukira mu buryo butemewe n'amategeko rero mu bwato buto buto, ibyo ni guverinoma ikora ibyo guverinoma ikora byose bishobora kurushaho by'umwihariko kuzambya ndetse no gukomeza kuba ibindi bibazo bikomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Mu gusobanura iseswa rya gahunda y'u Rwanda yari yemejwe neza mbere gato y'uko ishaka ry'abakozi rijya rero mu butegetsi, Green yavuze ko guverinoma y'uyu minisitiri w'intebe musha ntacyo ifise cyo kwisimbuza. Green yagize ati njye mbona kuri njyewe rero barahagaritse gahunda y'u Rwanda kandi nta kintu bafise cyo kwisimbuza, ibyo byose bikaba biriko bituma rero bashatse bakomeza kuba by'umwihariko bakomeza iyo gahunda nubwo bamaze kugenda barayisubika. Intambara ikomeje kugenda iravuza ubuhuha rero ngaha imbere mu gihugu cy'Uburusiya ndetse na Ukraine. Uyu munsi amakuru yari waravugwa ijya nino ku isi nayerekana ndetse nagaragaza amashusho akomeye cyane agaragaza indege zikomeye cyane z'intambara, cyane cyane indege zitagira abadereva cyangwa se abapilote, izizwi nk'amadrone zinjira mu kirere cya Ukraine, aho by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye nko mu murwa mukuru w'icyo gihugu Kiev ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye hakomeje kugenda haragabwa ibitero bikomeye cyane n'izo ndege, ndetse amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko ibyo bitero byabashije kugabwa muri icyo gice, bikaba byagabwe mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zibihejeje iminsi ziriko ziravuga ndetse zinaraburira igihugu ca Perezida Vladimir Zelensky yuko bagiye kwibasirwa n'ibitero bikomeye cyane bishobora kuba bizobagiraho ingaruka. Icyakora Perezida Vladimir Zelensky arongoye igihugu ca Ukraine yavuze yuko rero gukomeza kumugabaho ibyo bitero imbere mu gihugu rwagati nawe biraza kumusunikira by'umwihariko kuba yotanguza ibindi bitero bishasha bikomeye cyane bishobora kuzibasira Moscow mu rwego rwo kugira ngo nabo babashe kuba bosenya inganda ndetse n'ibindi birindiro bikomeye cyane byifashishwa mu gutegura ibyo bitero nk'uko yakomeje kugenda bitangaza. Ibi kandi ni bimwe mu byemejwe n'abandi bayobozi bagiye batandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane nka Telegram, aho bavuga yuko nyine igihugu cya Ukraine nacyo kigiye gutangura gushirika ubute kigatangura kohereza ibisasu biremereye cyane mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'Uburusiya indani nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ubusanzwe iki gihugu n'ubundi ca Ukraine cyari cyaragabye ibitero bikomeye cyane imbere mu gihugu cy'Uburusiya mu gace ka Kursk, mu ntara ya Kursk isanzwe ari intara iri ku mupaka w'ibihugu byombi, ariko kandi amakuru akomeza kugenda dusumira akaba agaragaza neza yuko by'umwihariko abasirikare barenga 5,000 bakaba bamaze kugenda barapfira muri ibyo bitero, aho igihugu cya Ukraine gikomeje kugenda gitakariza abasirikare benshi cyane muri izo ngwano, nyamara ibyo bitero ndetse no kwinjira muri icyo gihugu atakintu na kimwe biriko birabafasha. Cyakora Perezida Vladimir Zelensky yavuze ko kwinjira mu ntara z'Uburusiya ari ikimenyetso cy'uko bifuza guhindura ibintu ndetse bagaca intege abasirikare bose binjiraga mu gihugu cya Ukraine, bakaba nabo bazagaruka kongerera imbaraga abasanzwe baragwana muri iyo ntara ya Kursk. Ukraine imaze kugenda irigarurira ubutaka bwinshi cyane bugiye butandukanye muri icyo gice, ariko kandi bivugwa yuko imodoka zayo z'intambara, ibifaru bigiye bitandukanye ndetse n'ibindi bikoresho bikomeje kugenda birahatikirira, ndetse n'umubare w'abasirikare muto bari basanzwe bafise nawo ukaba ukomeje kugenda uhatikirira. Ngayo nguko mbashimira ko mubana nanjye 5 kuri 5, twongere gusubira mu masaha ari imbere.